mondola ni zinya yuni rane kwetera ila vandu amana ile dana zonge wewe yinye inunye ne tsaitse interview yake ugoja waneme vyake bazokoni ya maobo lesi kuwa kawasaka ekadi uko nena unekuye undo unazonge amagulu yakulo wa gasi yakulo wa housing levy akulwa kuboa alikile na campaign ya maaslas imuntu alotwa izio yini ne magoteli ya maaslas newe akawazaka ngikake kainena mutho kwakho kaimbe ya muindia neka umuke ngamunenge kula you was you then wa kwebagwe udibasya na nikwenda ndu makamana siyaza na kwebasya ni the same baikinduke baito about na wenda yu kuli aibetizie mutho anoni okay kanza obesie ka conversation ka kwebagwe ondo mzee uwe na ondo hayi kwebase kithi mutho ane ze obesie kanza obesie nye kindu kila nyenisi muse one wambiye na mukuli yeye yu athata wikata ambia ndethimwe wathata ya mundu ndaona ina mukulilie no kune mundu ambia ti kumwenda nikwenda kwenda leo ndeto cia mutwana ni mutabia nundu sindu yuma ngumutabia ngumukulia ona ndaizwanea ndasiona nethe kuna mundu umaba na yu no mukuli na no wende mundu ngi ntondo nona ndo maenda mundu mukaka manda munge wakando nye ukakua ukatiwa nedai no nende mundu mukonge lakini nenda mama wewe mzungu kakwembe wako wewe mzungu nonde onande ndo kwembe wako ndienda maybe kena igugwa esa kwembe kana rugwemwe odo nendo kwembe ndi ka happen ukakwembe wako pe mundu mukanenda akene mama weka imanda muka mukulia heki ukiende hata akakwe nini nesio mukulia bila mwana mukulia maendia nitoe mtu anone kililikana yaja kuibagwe ni mtu anone nina mukulia fitie ngakuwa monde no to ane anaambia nondo ane mundu mukoswi no mwete ko numba anangolia yui maendia iswinzizia li na jina no pie ni mtu hapa pisia ambia okay ni mwete ko numba na mukulia umwete okitandani kiti koma mukulia ngai maindia matala wala madoku muno ni without ngaete mundu kitandani jina no chongo mai na ndina maete makomea mundu akoma ba na ina so mukulia indi maindia ngakua mundu mukosi utwa ekiyo kia tukila nikia kone we na fendi anambia akluke imwenia kumaliza tayari hapo mpaka wewe size yake kiatu kitanda hii ngomba noyo si akungeti noyo neno inye lakini kiatu kiatu kikaku ukakwimanda mulando wake kiatu kiatu namba Saremo kwa wewe
Maria anaisema mekblada. Yesu ne ya reality ya kuiba. Nanye yumundu la no niye nazo. Real. President. Ni president. Kindu kila ni manie president ye. Ni wezi siasa. And genuine. By the way. Serious. Ni wezi siasa naende uende ubongo. Tuweka kwa inivo ubongo na siasa. Siasa nuwewe. Nyene ya muka angetie kivila. Na kunuone. Niwonenga kivila. So nuwewe mana kivila ni jagu. Wage langu unenga. Yo isa unenge kivila. Unenge kivila. Na yue. Wenuwa mana wisenza nye chao na kivila jagu. Kivila hisi onda siye galilwe. Bonivenja. Sira na enendi. Bai mweshimi uonendi. Bai uo. Ni kitu na mbie. Kwa maana kunikula na kama tena hakuna. Na tena kuna kula. So tu amua enda. Ni nja. Ni choke uwe kalila. So yue. Evinda ya kwetia. Kiundu mwana ya utumia. Evinda ya kwetia kiundu mwana ya utumia. Na bomo utolewa mundu igwe kalile muno. Na wewe na wewe ruge. Ayitya ndio Ayitya.